Haleluya. Kugira ngorane ziri byinshi uyu mwigisha kwega kwigisha by'ukuri namukurikiranye guhera ku munota wa mbere kugeza ku munota wa nyuma. Je nasanze yatakare mu ishyamba rya Amazon nyamba tumutura gute sinzi yatakaye kabisa. Ubwa mbere ikigo cyonyine twateguye tunacigisha sicyoza kugirane kwigisha, ahubwo n'imirongo natanze ntiyigeze anayihakana, ariko abanyatinda kumva dufite n'imyaka mikeya icyo kuranga rimwe na rimwe biboneka yuko nabyinshi ibibazo nasigiye bajya, ariko ntiyigeze akora ko neza nyamukuru. Ariko mubyo yavuze ngomba nca muri bike mubyo yavuze, hanyuma ndamugarukana kucibwa kuko yagiye inyuma y'iki cibwa. Icibwa ni hagati ya Bibiliya na Korani, ni ikihe gitabo cyanoreye mu kindi kandi kirinobera nabi nta bindi. Natanze nohere kuri Aburahamu sekuru w'abaki wabizera, se wiwe ninde ni Tera. Korani yaje mu nyuma ikivuga yuko apana se wa Aburahamu ninde ni Azari. Tujye mu siguro bacatugira ati uyu Azari ntabwo yahise wande wa Aburahamu, ahubwo yari mwene wabo na se wa Aburahamu. Ariko ngo izina rya se wa Aburahamu bwite ninde? Waridi. Wari kudakuka tugira rero hagati ya Waridi n'uyu Azari ninde se wa Aburahamu w'ukuri. Ututaba kudusigira ikibazo abamarayika bafite ingorane. Abamarayika indira ndahasika mwananje ahubwo bari kutubwira ngo nituza tukubwira ngo Azari ngo Tera ngo bisigura iki ngo mu cyarabu kuko ngo si Kirundi. Wowe bari kuza kutubwira uti Tera bisigura mu cyarabu uku kubera iki? Ibi Azari na majambo yakuwe mu rurimi rw'iki cyarabu atashika mu iki musiguro y'igiswahili cyandikamo Azari. Barihenze abamarayika barihenze rero baturandika maki amakosa. Ahubwo ingutubwira rero insiguro ya Tera mu cyarabu ni cyo twaza Korani nayo isitubwira ibindi icyo kugira na Korani. Hanyuma kandi cyanderekana neza ingene Aburahamu ariwe yahawe umwana w'ikimazi nde Isaka agenda kumutanga ku kimazi. Hama tugiye muri Korani batubwira yuko Aburahamu umwana we yaje gutanga ku kimazi ari Ismaeli. Bicaboneka yuko Korani yaje kwabura muri Bibiliya ikibyarura nabi kitwe twavuze tutaceka imirongo watinyiki cyane kandi no muri no kwa Nowa yarafite abahungu bangahe? Batatu. Sawa n'abakazana be bangahe? Batatu. Umugore wiwe n'Nowa ubwiwe binjiye bose mu bwato baragizene barakize. Ariko mucavuga ngo Nowa ngo yafunga umwana umwe gusa ngo Nowa ngo yarafite abana benshi. Sawa n'abafite abana benshi yarafite bangahe? Amazina yabo nayahe? Hanyuma uwo mwana yaciye atakara agarariza akayitanwa n'umwuzure. Ninde ko bivuga yuko bose bagizene bagize umwuzure. Kumbe Korani yagiye kunobera muri Bibiliya ikirinobera nabi. Nimwembere urakuze cyangwa henda hagati ngo gopesi kuri icyo kimba uzigitegure mu turi tayari cyane kandi no kuri Yesu naho nerekana yuko asizini izina Yesu bisigura yuko ari Imana igirane iryo zina Yesu ari abantu bayiwe ibyaha byabo. Tugiye mu siguro cyane mu hishurwa Muhammad yarose akavuga yuko uyu Isa ari wese bazamo bizera ari urudangatirane kwirangira itukura nigera cyane abagani unda kutubwira bisigura iki hariko bitacutuka atagongo ngo Bibiliya kwanza usinditabu cy'Imana unakungo Korani za kugupura muri Bibiliya ukandi Bibiliya atari gitabo cy'Imana unanyuma y'igitabo gitabo cyitwa nde Bibiliya iyo nasi mu kiboga yeye ndamwishyura cyane ndamureke tumwishure baravuga bati nishure
kandi ko avuze ngo nishure reka ngende mushohere muri Qur'an yavuze ati iki gitabo Bibiliya ngo nitugane wagizene wagihawe banza ko muri Qur'an 6:34 3:64 3:64 3:64 3:64 igitabo kitagira intango cyangwa iherezo kiratubwira kivuga ngo iki eyi watu mliopewa kitabu cha Mwenyezi Mungu yemwe bantu mwahawe igitabo cy'Imana Mayahudi na Manaswara kumbe Qur'an yavuze yuko hariyo abantu bahawe igitabo cy'Imana abo nabo n'abayuda n'abakristo mbega icyo gitabo rero cyahawe abayuda n'abakristo kandi kikaba ari igitabo cy'Imana cyitwa nguki kuva Qur'an 29:27 mwananje 29:27 haravuga kuva Qur'an hanyuma ni waza uza kunyurana na Qur'an yawe inasema ndio na namna hivi tuliteremsha kitabu cha Qur'an basi nuko rero wale tuliowapa kitabu cha Biblia Qur'an buze yuko ngo bamanuriwe igitabo cha Qur'an ariko ambavu y'icyo rero hariho n'abandi twaye igitabo cyitwa nde Biblia icyo abo nabo twavuze ko abaki abayahudi n'abakristo mugabo rero umwisiramu avuga kwigisha avuze ngo pana ngo Biblia ngo ni igitabo cy'abateka mitwe abagabo bangahe babiri Peremete nande badorjeni kumbe twatabaye kura kubimana abayisilamu nyinde kandi ngo nabateka mwakoze kubivuga wakoze turiko turatangura amabanga mwawe muriko muratubwira utarituzi kumbe ara n'umugabo w'umuteka mitwe Peremete na dadorjeni wakoze kubivuga n'ibindi byose bikomeje ngo mutorane ala n'ibindi baza kubivuga burya bindira wewe utagiye kuvuga ariko ndabikubaza n'ibindi baza kubivuga burindira kubyo rero acavuga ngo Qur'an cyo gitabo cyavuye ku Mana ngo cyanditswe n'abaki n'abamarayika ngo kandi bidashirwa Muhammad ari kuye yagiye muri Qur'an 8:11 agenda muri Qur'an 33 kubandanya hepfo iyo mirongo siniko ndayisoma iyo yose ni ibinyama cyambaye ubusa cyangwa banagura ngo muri Qur'an wewe ndaze ko Qur'an cyo gitabo cyavuye ku Mana biri muri Qur'an 7:50 Qur'an tukufu Qur'an tukufu baba itavuye kuma tena umurongo tena kwenye fadhili ya Mungu bana Allahu akbar tena umurongo acha tusome cyangwa umurongo ko Qur'an kitabo cyavuye ku Mana kandi ni wasakunda kitabu ku Mana cyavuye ndakwereka neno hili pia ngo nicyo ntango umurongo genda gutanga neno hili pia ili jambo kandi maana yake ni mtu bisigwa yuko ari umuntu asa Mwarabu cyane w'umwarabu asiye na kitabu afise igitabu asiye na kitabu adafise igitabu kilichoteremshwa na Mwenyezi Mungu kumbe Muhammadi ni intumwa y'umwarabu afise igitabu kitavuye ku Mana kumbe Qur'an ni igitabo kitavuye ku Mana naba kitavuye ku Mana cyavuye kwande 2:97 igitabo Qur'an avuye mu kurongo cyane ngira mu kimba rero acha aza bisobanura hanyuma cyane ngabandi sende Qur'an inasema sema tuga aliyekuwa adui wa Gabrieli umwasi wa Gabrieli basi huyo ndiye aliyeiteremsha Qur'ani katika moyo wa Mtume Muhammad kugito umwasi wa Gabrieli niwe yamanukanye Qur'an aisha mu mutima wande Muhammad uyu mwasi wa Gabrieli mwaza kutubwira ninde n'abatari muzimu zo kutubaza tumubereke uwariwe hatwasize mu kundi kandi turugaye kugito n'abanditse Qur'an rero ujye mu gitabo cy'Imana Muhammad urupapuro wa 5 harabyerekana ariko kubera umwanya sindahasoma niwandike sema fika baba soma basi inasema watu hao waliokuwa wakiandika Qur'ani abanditsi ba Qur'ani ndio hawa naba ni Saidina Abubakari wa mbere Saidina Umar wa kabiri Saidina Uthman ugera na Saidina Ali kumbe Qur'an yanditswe bangahe bane ariko twanditswe n'abaki na malaika abamarayika bitangwiki Asmani nande Umari nande Ali na Umari bawandikiye kwa Muhammad Musa
acha hiyo mwanangu. Wewe vipi? Umwanya ni mtoto tuvuga byose tubimana. Niba bikeneye cyanda kubahereza. Ngomba tugaruke mu cigwa abantu batahure tukuri. Kubera iki? Ni ngoma yuko tumenya twamaze kuronka ukuri kuzuye. Yuko Qur'ani ari igitabo cyaje mu nyuma kandi ari nacyo gitabo cyagizwe cyaje gukoporera muri Bibiliya kitakipimura nabi. Yego, niyo tutabisigaye. Niyo turi cyane ngo sinzi gituma kweli. Reka kutenda kubara umwanya rero. Ngomba kandi ngomba kuri Yesu rero. Yesu amaze kuduka usomye Luka 2:1 kugeza ku murongo w'indwi harakwerekana neza yuko Yesu yavukiye mu ruhongore rw'inka. Dawa ariko kubwa Qur'ani uyu Isa yavukiye 19:27 Qur'ani mwanangu. 19:27 Qur'ani. Mirongo haravuga akaenda naye kwa jamaa zake. Wanu atagenda nawe afise uyo mwana anembeba amutware. Wakasema baravuga bati Yewe Maria hakika umeleta kitu mu byukuri ngo uzanye ikintu cha ajabu kigitangaza. umezaa bila ya kuolewa ndoa ya sheria. Wachale utabonanye n'umugabo bandanya dada yake Haruni. Wewe musiki wande wa Haruni. Kika kubwa Qur'ani nyina wa Yesu ninde? Mushiki wa Haruni. Bavuga ukije zina livuga ninde? Miriam. Uwo Miriam watuje kwa musiki wa kwa musaza nyina wa Maria. Sawa. Abo kabukana ni bande? Haruni. Kubityo Miriam yari afise abasaza bangahe? Babiri. Aroni nande na Mose. Hanyuma kubwa Qur'ani uyu Miriam ngo niwe yabyaye nde? Yesu. Ariko reka tuwara kubwa Bibiliya rero. Mbega dukuri uyu Miriam niwe Mariamu. Mbega musiki wa Aroni yitwa wiki 15:20 kuvayo. Ariko umwanya nuko muto kweli. 15:20. Abayisa ngo kandi barabyinita kabisa ngo bari mukuru. Haravuga kandi Miriam ari mwana mushiki wa Aroni. Kumbe Miriam yabugishwa n'Imana ninde? Mushiki wa Aroni. Ariko ko tugira yuko mushiki wa Aroni ari nde? Ari Mariamu. Qur'ani yarakimwe ikimura nabi. Muza kutubira igitabo cyanoreye mu kinya matari Qur'ani. Kandi kibyabura nabi. Hanyuma kandi karita rero genda muri Qur'ani 2:28 amajana 2:28 kandi kamuna kari daho haba amajana andika Qur'ani 2:28 andika nuko kwandika nuko kubyo ntavuze ngaha amajana 2:28 na 48 kabiri amajana 2:48 tunasoma na tegana na 49 hari gusasira mu nyuma na manabii 9 nuko basi Taruti soma inde Taruti alipoondoka na majeshi alisema Mwenyezi Mungu atakufanyia mitihani kwa moto mtakao kuchoma nao njiani huko mnako kwenda. Ndio basi atakaye kunywa humo si pamoja nami na asiyekunywa atakuwa pamoja nami ila atakaye peka kwa kiasi cha kujaza kitanga cha mkono wake atanywa hayo tu, huyo hana makosa. Lakini waliokunywa humo isipokuwa wachache tu miongoni mwao, basi atapovuka yeye na wakauvuka wale walioamini pamoja naye na waseme leo hatumuwezi nani Jaluti na majeshi yake. Kulia iyi nkuru iriko irakugwa ngaha birashoboka yuko bati mutagera mutayitahura. Uyu Taruti nukuvuga nge Sauli. Izi nkuru za Sauli nazo kugwa ngaha bariko bagirana mu nkuru iboneka mu gitabo cy'amanza indwi ku murongo wa kangahe wa kane kugera ku murongo w'indwi. Habwa itereka Gideyoni ko ari we yatwaye ingabo kugirane kugerageza ku mugezi agane guhangana n'abaki n'abamidiyani. Ariko kubwa Qur'ani bavuga yuko Sauli murabwo yuko tasataba Sauli Taruti so Sauli damurongo
amajana 243 hejuru h'umurongo aho hejuru na nabii wao akawaambia tukuye barwani soma anasema alama ya mfalme wake ni kukujieni na sanduku ambalo ndani yake kitulizo nyoyo zenu kitokacho kwa Mola wenu na namna ngine ni ndwi amajana 247 desa karapi Karapiti kawesetu wewe vipi mwanangu? Na nabii hao wakawaambia, Mwenyezi Mungu amekuteremsheni Taluti Sauli. Kumbe Taluti ni wende Sauli. Kwa Taluti atali wende Sauli. Ndipo Taluti ni wende Sauli. Kwa Qur'ani waliba twala ingabo kugirane kugerageza kuruwa mu gihe bareke guhangana n'abaki n'abamiliyani. Kandi ngo bareke guhangana n'abaki kwa Qur'ani ngo ni Sauli yarongoye izo ngabo agiye guhangana n'abaki agiye guhangana na Goliath. Qur'ani yarakimuye ikikimura nabi umwami wabarokoye nje mtetee mada basi bakoze cyane mu mukorana amashi mwigisha hanyuma ndifuza yuko mwigisha za kuza ngaha ace kuri ibi bintu baguma bagiriza Qur'ani kuko nico cigwa ubice ko hari mushaka ngo abanditse Bibiliya abanditse Qur'ani ico ni cigwa mushoboye kugishiraho nejo barashafise umwanya wo guhindura icigwa yo biza cyane rero turakeneye kumenya n'iki gitabo cyabuye nabi ku kindi hagati ya Bibiliya na Qur'ani wabarakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tubanze dushimire uhoraho Allah umuremyi w'ibintu byose amahoro n'imigisha yuruke kwa soje kuma n'abahanuzi n'abasundi n'umwarimu mwiza ikitegezo kizi n'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hamwe n'abasangira ngendo biwe n'abayisilamu tuzomo kurirageza ku musimba kandi dusabe Allah dushire muri abana b'umami amin. Ekagira ngo n'umwarimu avuye hano mwarimu avuye hano birantangaje cyane guhitana igitabo cyitwa Bibiliya ukavuga ko Qur'ani yo kwimura muri ico gitabo birababaje kubera iki bibabaje kweli mwarimu yavuye hano yakubajije ati ni yihe ntumwa y'Imana yahawe igitabo cyitwa Bibiliya mwarimu hariya aca yiruka muri Qur'ani ngo imuvugire ibijanye na Bibiliya none ubuzinyishu muri Bibiliya ugahiza kuronderera inyishu muri Qur'ani wumva ikimwe mu kindi abikiye kigwa n'uwakimaze yarangije kimo cyaheze ngo urabona ngo abanye muri Qur'ani ngo niwe yavuze ko Bibiliya ari igitabo cyiki mu cy'Imana none mu gitabo cyakosoye ikindi ari iki ni Qur'ani cyangwa ni Bibiliya ahubwo nabyazi byamucya Qur'ani yakuye muri Bibiliya umurongo rero muri Bibiliya Imana ivuga iti igitabo canje nagihaye naka kuko Qur'ani utayemera nakoza gukura myinshi kuvugira eka kandi ari yakoporoye ibikoporo nabi ibyo byanabi nyandike cyo gusoma kuko babibuze muri Bibiliya bisigura ya Qur'ani nico gitabo cyaje gucira imanzi ibindi bitabo byose nkuko mwari wabikubwiye mu mwanya wa mbere bugikigo wakirangije yakimaza atabyaza acaraza mwarimu niyo asoma iyindi nyandiko ngo iyi Qur'ani ngo ntabwo ari abamarayika bayanditse ngo abamarayika acatagomba ngo bari bande ngo bawumari sinzi bande asomye muri Maisha Mtume igitabo cya 6 urupapuro rwa 6 muri Maisha Mtume nusome bangerindire byamunaniye gutahura mbega kwandika ni mu biringo ibihe icyo kibazo gusa yagize nubwo ryari karandika Qur'ani imirongo none ariko yandika Qur'ani vuye ku Mana eka cyangwa ariko yandika Qur'ani vuye mu gitabo bari abanditse mu gihe cy'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu abasangira ngendo banditse Qur'ani si bajya gusa ndaguha n'abantu bakeneye abanditse Qur'ani ni shish kuko mu gihe yabiri kirururuka bagenda barandika ikibazo sasa bayandikiza na nyehe ivuye he n'uko turandika badutabuye twanditse Qur'ani eka twe turimura ibyanditse ahandi hantu reka rero muri Qur'ani yazananye hamana ko tugeze gusora muri Bibiliya iko muri Bibiliya 8:5 Qur'ani 8:5 muri cyo gitabo nyene cyeranda kitagira amakenga muri cyo yarutsa inasema bismillahirrahmanirrahim naam ahubwo Qur'ani icyambere Qur'ani usoro kuyiyubirako ni nyeranda icyambere ni nyeranda yanditswe ku cyabigenewe cyeranda kibungabunzwe mu gitabo cyitwa mu gitabo ya
abanditse muri tafsiri mu rubaho cyitwa lawhul mahfuz. Lawhul mahfuz n'urubaho ruri mu ijuru kuma na aho ni abamarayika bagize gute banditse aha mwisi maze gushirwa intumwa y'Imana Muhammad abasangira ngende bona batangura kugira gute kwandika ibi biramurenze. Uje gitwara Bibiliya ngo koranye ko pure muri Bibiliya yazananye hehe none twakweretse Qur'an iva ku rubaho rweranda kwanditswe ko n'abamarayika Gaburiyeli arayizana kwa Muhammad yihereza abasangira ngendo biwe hama nabo barimbura n'ubu turacimura ngirya nuko bimeze ngo bayanditse ngo bari mu ngo kwa Aisha ngo kwa Mutume ni ngorane kabisa. Sasa Qur'an ntishobora kwimura muri Bibiliya acagenda mwari batanga undi murongo na Qur'an 3:74 Qur'an 6:74 acavuga ati ushima Qur'an yakoporoye muri Bibiliya Imana ya muri Qur'an yabwiye Aburahamu ngo atanga umuhungu wiwende Ishimayeli si sawa ndiyo ngo Bibiliya nayo ngo kivuga Imana itangende ngo Isaka nimba umumenyi umunyabwenge mbarira ahantu Isaka yatangiwe none munsi ni hitwa ngwiki kuko twese bari yatangiye turahazi ndiyo n'ibyabereye turabizi ndiyo n'inzu nyeranda Aburahamu yubatse n'ifura yiwe Ishimayeli turaza iteretse wore tubwire nka Isaka yabayehe yatangiwehe hari ryari umwaka wa kangahe ndiyo Qur'an 2:125 fanya haraka Qur'an 2:125 Bismillahirrahmanirrahim nam nigihe twagena ko inyubako ya Kaaba inyubako ya mbere yo gusengera abantu yubatswe ku isi ibihuriro n'ikibanza cy'amahoro ku bantu n'Imana yategetse ko abantu bahurira abantu kandi hamahoro mu kurinahaza maze ku makanda ya Ibrahimu cyo kwita makamu Ibrahimu twe turaza hari mu Barabu hagirwaho gusengera kandi tutegeka Ibrahimu na Ismaili tuti ni musukuri inyubako yanje ndindira rero aho tubandanije turaza kubona ngene habwo nja kumutanga ku musozi wa Mina sawa ndiyo turaza kubona Safa na Marwa ndiyo hajya mu gisagara cy'Iranda c'Imaka agiye gutanga Ishimayeli nawe Aburahamu bya Isaka yabikoreyehe mu mwaka uyuhe hari ku musozi uwu turakimari ataraza muharimu ndiyo aje muri Matayo 2:2 nyarutsa Matayo 2:2 kandi Aburahamu Imana yamutegetse gutanga umwana w'imfura kandi ikinege kwa Aburahamu yari umuhungu wa mbere wa Ishimayeli ariwe Ishimayeli asumbye imyaka 14 Isaka ndiyo icyo nukweta Matayo yagiye muri Luka 1:2 abariho dusoma ngo umwana agiye kuvuka ngo avukira mu bwato bw'inka avukira mu bwato bw'inka wa Qur'ani nawe ngo avukira mu zigiti cy'itende inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yarutsa Luka 1:21 yego hagira hati abantu bari barongoye Zakariya batangazwa nuko atevye ahera urusengero maze asohotse ntiyagira icyo ashobora kuvugana nabo bamenya yuko ubandanije ukamanuka hari 2 ukamanuka hari hepfo turabona mu bya Yesu aratubwira ati Yesu yavukiye mu bwato bw'inka ariko Yesu wa Qur'ani ngo yavukiye mu zigiti cy'iki mu cyitende reka ribariza abantu ubukweri Yesu umuhungu wa Dawudi umwami ku bantu mufise ubwenge umwana w'umwami yavukira mu bwato mu maganga y'inka ngo mu ruhongore umwana w'umwami umwana wa nyakubaho yo kwemera ko atakuvukira mu ruhongore mu nka kwambukira ntibinabaho ntibikunda nawe uranyereka Imana yo ngendo byarire mu ruhongore umenya ndika Imana abwiye Imana yo ngendo byarire hehe mu ruhongore nimarukuri sasa rero harimo ibi byose igitimo byabacanze nuko ntantumwa y'Imana yahawe igitabo cyitwa Bibiliya uworuka wampaye ibyo yanditse vy'Imana reka nibaritse ukanyene mbere ukavuze ngo Yesu yavukiye mu bwato nibyo cyane n'igihe wumvise cyo candika Luka 1:1 inyandiko igira iti wiki abantu benshi bagerageje kwandika amajambo adonga ivyabaye muri twebwe baragiye baravuga ibiri kuri ubu hari inkuru zivuga ngaho yanzarake ugatangura kwandika teka mbere gucambira ngo nabonye muri ikinga ukandika
nabonye bagiye muri hoteli gusambana wandika hariho bapfiriye muri hoteli numvise ko abapfiriye hariya ngo yanyoye ibintu ngo naturandika ibyo kitabo cy'Imana Eka ibyo kumama ibyo ko ubwo bucafu wapi soma wumve harabandanya adondi byabaye muri twebwe nuko twabirazwe n'abahereye bwa mbere ari byabona byabo n'abasuku b'ijambo ry'Imana komeza nuko nanjye mbejeje gukurikiranya byose neza rukaraba kuje batuje wacu se nacegeranije muri quartier byose tinahejeje kwegeranya nereye kuvya mbere nabonye ko ari byiza kubikwandikira uko bikurikirana we Teofilo umwubahwa ibyandikire Teofilo biraba mwebwe abarundi b'Inyanzara utwituzana gukora yakopore ku muntu w'umunyarusa no mu ntumwa z'Imana atarimo no mutaresa tigeze no bigishwa ba Yesu atarimo Luka mu bigishwa ba Yesu yarimo Luka yatanguye kwandika Yesu yibereye muri ijuru none Muhammad yoza kwimurwa bucafu tubikunda bintu nk'ibyo Muhammad niyo bikorera wapi Muhammad nta kindi yazahita ariko ariko maze ku muronyi w'ijuru n'isi acavuga ati iyi Quran wayizanye Quran 297 somero ngaho nyene yigonze wenyene Quran 297 neza cyane Bismillahirrahmanirrahim usome nyene yasomye aliyekuwa ni adui wa Jibril basi iyo ibisiza hejuru yasomye ndamugenda grammar ya iyo hejuru mwalimi iyo nyene safi aliyekuwa ni adui wa Jibril basi huyo ndiye teremsha Qur'ani moyoni mwako kwa idhini ya Mwenyezi Mungu igerezaho acavuga ati iyi Qur'ani yazanywe n'umwasi wagaburiye yemwe bantu muri hano mundabira abagabo Qur'ani ngo yazanywe n'umwasi wande wagaburiye umwasi wagaburiye ngo ninde ngo Satani bacanye ngo Qur'ani yakopuwe muri Bibiliya kumbe inuma ya Shetani ni Bibili kuko niyo Satani yakuye Qur'ani rege kigwa yakimaze wese mutakibye Allahu Akbar ninde mwese wagaburiye nawe yatanye Qur'ani ugacutubye ko Qur'ani yakopuwe muri Bibiliya kumbe igitabo cha Shetani ni Bibiliya kwihakiri zawe urumva Satani yagiye gukura muri Bibiliya ndabyumva none acazanira Muhammad acarande azanye muri ivyakoye muri Bibiliya muvyumva none kandi mwarimu iki gitabo nyene cyavuye kwa Shetani gica kumubwira Bibiliya atasoma muri Qur'ani 9:7 Qur'ani 9:7 ngo basi wale tulio hapa kitabu cha Bibiliya asonye majambo avuye kwande kwa Satani ariko abantu barababona neza kumbe Shetani woje gushigira ko iki gitabo cya Bibiliya ari iki ari ikimana bivuye kwa Shetani ni mucunga abagabo ego vrema cyane mandababwiye ujya guvugira kuyamara avuga ngo iravuga ikivugira wowe uravuga tuvuga ifoto y'abagenge bagira sasa iyi Qur'ani ntabwo yavuye ku mwasi wagaburiye so mu murongo nyene ndamusigura inasema hivi sema wabwire aliyekuwa ni adui wa Jibril atwari mwasi wa Gabrieli basi huyo igaruka kuri Gabrieli mugabo uyu acaitana kwa Shetani kwa wamutabiye Bibili basi huyo Gabrieli amefanya nini basi huyo ndiye aliyeiteremsha Qur'ani moyoni mwako wewe urutije Qur'ani mu mushimo wawe kwa idhini itegeko ya Mwenyezi Mungu uhora himakarugira byose Imana inategeka Shetani ngo jya dukora ibi natubwire niba bivuze ubwenge buri kubwiye kibazo ni mu mutwe acaragenda mwarimu ndiyo ngo se wa Ibrahimu ngo yitwa nde ngo Tera ngo yitwa Tera ngo wa Qur'ani nawe ngo yitwa Azar si sawa jewe nitwa Idrisa mu Kirundi ni Enoki ko muvyita mu Kirundi ni Enoki dusomye Idrisa muri Qur'ani bisigura Enoki ayo mazina bibumbasa eka twabajije tuti nimba muvuga by'ukuri ariwe twereke muri Bibiliya mufise mu Cyarabu Tera yitwa ngubiki yazanye eka none unari ko kumenya Cyarabu Qur'ani yari igeje mu Cyarabu igakopura Bibiliya iki Egaje bapetwe umutego gwayo kibazo ni mu mutwe niba Qur'ani y'uruse mu bindi bw'Icyarabu Tera ni Cyarabu eka ingoro kitubwira uti Tera mu Cyarabu yitwa uruku duce tubona ikosa ariko ngo ni muyizane mwebwe ngo twatwe ikigwa
uyu niwe yatoye ikigwa sisa ukari ndiyo uyu niwe yatoye ikigwa none cyo tubaza gute tumubwire kubera mu cyarabu gute ari baje kubiringanisha n'ikiruke ku nwa y'Imana nde Muhammad wumve ibintu bisa tuvuga ati Miriam uno Mariam inna lillahi wa inna ilayhi raji'un aseje mu gitabo tubigira gute kuvayo 15:20 reka niyo bitabantu ubu muntu wo mu gihe cya Mose n'umuntu wo mu gihe cya Yesu abo bantu hagati y'abari binjana bingana gute byinshi cyane niba ufite ubwenge muri kugihe ni wari kuja gusoma mu gitabo cyo kuvayo ngo Mariamu nyina wa Yesu ngo niwe wasomye mu kuvayo eka inna lillahi wa inna ilayhi raji'un abo bantu wapi ibintu by'ibinjana imyaka n'imyaka igitsina cyo kuvayo ugaturiza mu isezerano rishashe wapi ni rimwe byamucanze kuri Moses na gusoma usubira kwiga ego vrema usubira kwiga kabisa uje nitwa Idrisa ndiye ndoki yaduze mw'ijuru eka mu gihe cy'ubu aca baringanisha ngo yatanguye gusha sasa cyagenda muri Korani 2 indwi 158 indwi 158 kabisa oya cyane kabera 128 kwa Goliath ngo Sauli inna lillahi Desakarnefu Nyarusa inasema hivi Bismillahirrahmanirrahim hera desa 28 au Desakarnefu Nyarusa maze inuma yabo irababwira iti mu byukuri ikimenyetso cy'ubwami bwiwe nuko muzoshikirwa narijya sandugu ririmo gutekana imitima yanyu ikomotse ku muremyi wanyu yuzuyemwo ibisigarira byasizwe n'umuryango wa Musa n'umuryango wa Haruna rireruwe n'abamarayika mu byukuri muri byo harimo ibimenyetso kuri mwebwe nimwe abamura bemera Imana nakubwiye servant bitavuga Ruti ko ari we ntuzenyende nitwa Ruti Sauli hajya havuga Goliati ni Desakarnefu naam twa Ruti umwanya waheze enzaho salamu alaykum wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh wa salamu takbir Allahu akbar uko ngenda utahurika ni porampora hanyuma umwanya w'inyigisho ukaba urangiye ku mpande zose minota 15 niyo turangije ko reka sabe cyawe iminota yawe 3 Naam imbere ko mbaza ikibazo turikoreza imbere ko mbaza ikibazo cyane twavuze n'uti ko bakare aba pastori bari ngaha inyandiko za Qur'ani ziriko zirabagora bagaca baca mu buswaguro bw'iwabo navuze duti tuvuge ukuri tuzojya hehe muri ijuru no tuzojya mwarimu somera Qur'ani 2 Desa Karani Seti na Desa Karani Nefu ayibazina bibiri n'amazina abiri atandukanye kandi abantu babiri batandukanye soma intumwa yabira babwira iti mu by'ukuri Allah arabimikiye twa Ruti hari itarajyana ry'umuntu yitwa Ruti ndiyo arabera umwami uyu twa Ruti uyu muvandimwe Moses acavuga ati niwe Bibiliya yitwa Sauli ariko twa Ruti siwe Sauli turiko neza akafata twa Ruti akagitana Jaluti soma ubirize twa Ruti amaze gusohoka ingabo ziwe aravuga ati mu by'ukuri Allah arabaye ikigaragazo cy'uruzi uburyo kubunywa kumwo ntazoba ari mu banje akoga hasi bajana bintu n'icana naho tubizi bari aragira ati Ruti izina ry'umuntu agira kabiri Jaluti biratandukanye mbega Jaluti ni wende Goliati atoga ngo Qur'ani ndabikopiye nabi yabyabuye nabi ngo bire yabyanditse neza kumbe n'amazina abiri y'abantu bagize iki batandukanye cyabona mu mutwe hujya mu pastori niba abandi banuza connection za suma okuduza limite aba ikibazo cyane kiraje mwarimu
Itanguriro 11:27 inyandiko nyine watanze niyo mwariza kikibazo soma umirize itanguriro 11:27 niwe yagitanze inyandiko ngoma ndayituta kude yibaza ikibazo soma urunigo rubyaro gwatera aturunugo rubyaro gwatera era yabyaye Abrahamu hagarara uyu tera niwe se wade Abrahamu uyu waje gutafsira gusoma muri Qur'ani sura ngo yitwande Hazar kandi nibyo ikibazo kiraje rero niba Qur'ani yagize kopi muri Bibiliya igashibwimura nabi mbega muri Bibiliya yicara no mu rurimi rw'icara mbega tera yitwa gute mucara niba Qur'ani yimuye nabi niba yarabe Salamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. No muri Bibiliya y'Icyarabu. No muri Bibiliya kandi y'Icyarabu. Niba watayifise turayibatiza. Twayizanye. Bibiliya y'Icyarabu kugira ntibakwete. Mwarimu karibu. Ikibazo buri munsi ni mu mutwe. Ajya mu mutwe yameze nabi. Ntakuvuga ibikwiriye. Mwiyumvira icyo bagije ati mwebwe mutubwiye ati wa murongo mwadusomera mu itango 11 mutubwira ati ngo so Aburahamu muri Bibiliya yitwa nde Tera natwebwe muri Qur'ani se wa Aburahamu kuko bicyabijya mu kirimi cy'Icyarabu yitwa gute Azari bacha bavuga ati uyu Tera mu Cyarabu niwe Azari ngo niba muvyanyi ibyo nimutubwire none Tera mu Cyarabu ni nde suka bajeje yego ariko murabe kwanza kamuna mbega Qur'ani uremeza ko uyu Azari nyene ari se wa Aburahamu oya 6:74 Qur'ani mbaze kwanza suzume mugabo uravuze yuko Azari ari we Tera mu rurimi rw'Icyarabu ngo Tera we Azari wari se wa Aburahamu Qur'ani bati uyo nyene mu Azari sise wa Aburahamu umve Qur'ani ivuga gute urakoze cyane avuga gute Azar hakuwa baba yake mzazi na Nabii Ibrahim Azari nabwo yari se abyarande Aburahamu icyambere kinyoma kirabonekanye kuko bahuye nabi babura bavuga yuko se wa Aburahamu ariwe Azari banga kuvuga ko ari Tera n'ibyo bavuze Qur'ani ati Hasar sise wande wa Aburahamu amuvyara Mrachungu manuka inasema nivyo Nabali alikuwa ndugu ya baba yake kuko uyo Azari yari uvukana na se wande wa Aburahamu ikibazo se wa Aburahamu yitwa nde mumutubwira izina atarazaramba ati twebwe ngo twemeje ko se wa Aburahamu uyu Tera mu Cyarabu cyitwa Azari mugabo kandi muri Qur'ani ati nizo moditran uyu Azari bakabyarande Aburahamu none uyu Tera wowe mu Cyarabu yitwa nde suka bajije Tera mu Cyarabu yitwa nde fatira kazindu zika Qur'ani muri Google muturabire Tera mu Cyarabu yitwa gute wahashitse baba yitwa Tera mu Cyarabu yitwa Tera wabereze Google sibona yarayifuze nibarone bacha batubwira ko yitwa Azar mutubwire ikibazo kiranje nimba se wa Aburahamu mu Kirundi twasomye ninde Tera mu Cyarabu Tera abana bacamati se wa Aburahamu mu Cyarabu ni Azar Qur'ani tubwati oya urubaza nyene mwavuze sise wande wa Aburahamu mutubwire basi muhindure mwebwe aho handitswe mutubwire se wa Aburahamu yitwa nde yego Mwebwe mutubwire murondere basarika papuro se wa Aburahamu yitwa Masumbuko Izobiheze Age cha busiku muranyumva hamikirwa twatoye bagikwefi hagati ya Qur'ani na Bibiliya nicyo igitabo cyabuye mu kindi cyabura nabi kugira ngo igitabo cyabure mu kindi haba ari igitabo cyatangwa imbere n'ikindi sibyo yego
twamenye igitabo cyatanguye tujya tumenya icyari kigira gute kigana ikindi cyabura mu kindi cyabura nabi Korowani hagati ya Bibiliya Korowani n'icyo gitabo cyatanguye neza Korowani 16:15 avuga gute inasema na wajadilieni na watu wa dini zilizotangulia katika watu wa Biblia. Muhammad abwati wa Muhammad kandi uvugana n'abantu b'idini cyatanguye icyo dini cyatanguye rari meze gute watu wa Biblia na abantu basoma igitabo cyitwa gute Biblia abantu b'idini cyatanguye basoma igitabo cyitwa gute Biblia ubwiryo Biblia icyo gitabo cyanditse gute cyatanguye ikibazo ni icyo gitabo cyabura mu kindi ubu cyo ko Biblia yamaze kwandikwa yari kuza kubura muri Korowani kandi mugabo Korowani kuko yaje mu nyuma yakize yabura muri Biblia ikitabura nabi bandika makosa kubera ikibabuye nabi kubera ikibabuye nabi iki gitabo Korowani cyanditswe n'abagabo bangahe bane abo bagabo bane mu kwabura babuye nabi kubera iki Korowani 5:93 impamvu abo bagabo bane Saidi Umar Abubakar Omar na Ali babuye nabi bari bafite icyo batira babura nabi ni kubera iki inasema sasa 93 ndio tafsiri yake inasema aya hizi za kukataza ulevi ibi bisoma byo kubuza kaboregwe kwa tashdadi hizi zimeteremka nyakati 6 za al-hijra. Izi byanzu bibuza kaboregwe byamanutse mu bice bigira gatandatu mu bihe bigira gatandatu cha al-hijra bajya kwigimaka baada ya kuwa maswahaba wengi kubera yuko abandisi aribo maswahaba abandisi benshi ba Korani walikufa hali wakiwa ni walevi wakilewa ari imborego zari imborego bandisi biki imborego yo kabura neza impamvu Korowani yawe ya muri Biblia ya Uranabi yuko bandisi ba Korowani bari imborego mutubwire imborego zo kwabura ibintu bizima oya niyo mpamvu twasomye nyina wa Yesu yitwa Maria ugiye muri Korowani ngoya nyina wa Yesu yitwa Miriyamu kandi uyo Miriyamu yavuka na Aroni na Musa kuva kuri Yesu kushika kuri Miriyamu haci imyaka myinshi bahuriye nyina wa Yesu yitwa Miriyamu Maria yavuka na Mose Maria yavuka na Aroni kuko zari imborerwa zabuye ubutari byo urabona igitabo cyanditswe imbere y'ikindi binde cyagira ngo mucikwa mudufashe bage mutwumviriza hagati y'ibi bitabo n'icyaye cyabuye mu kindi ikiza kwabura ni igitabo kiba kije mu nyuma abandi tubwiye ati Bibiliya cyo gitabo cyatanguye Korowani kizagari mu nyuma icyo yabura nabi ikibazo ngo koro Bibiliya ngo yawe intumwa zitwa nde ndaziguwe ukuri kutana Bibiliya umuntu yaheze wagaruka arahaswe amashyi menshi cyane uyu munsi ntabwo muhava nganeze kuba benshi uyu munsi ni muhava mfite iminota yaje ngahe 5 je nabagije ikibazo kandi ikibazo nabagije kugira ngo kuri kujye ku mugaragaro turi kumwe n'abari barakoresha inyigisho z'uburyarya na cyambatse ikibazo n'inso zinyandiko kubagize iki batanze bonyere kigwera mwarimu cyambatsa izina n'izina rishobora mitwatera mbega muri Bibiliya yiki y'Icyarabu banditse jamani yatanze wapi yatanze agiye muri Google Translate wowe yatayirikira muri Google Translate bivuze mwarimu yacakoresha bw'abubandi nuko abanditse Bibiliya bakoreshe tigume biga abantu nyine abanditse Bibiliya bakoresheje nibwo nawe yakoresheje acayirikira muri Google ndaza abantu bara gaye muri Google hari ijambo ry'Imana muri Google hari ijambo ry'Imana hari ijambo ry'Imana ababyemera turabe ababyemera mwarimu niyo mpamvu
mu muri kirano Ndiyo. somera kandi ibyo dipaji fatida bibiliya na isezerano rya kera dipaji haje ko dasubiremo kandi nyarutse umwanya mwari mu Inasema ndiyo kazi yenyewe ati ako kazi kuguhindura amazina haikuwa rahisi. ntabwo kawe akazi koroshe. Matumizi mbalimbali yametokea katika jimbo mbalimbali za nchi hii. Kwa mfano, ilikuwa hapana budi kufikiria kwamba hilo jina la Mungu katika agano la kale itaandikwa Jehova Mwenyezi Mungu au Bwana Mungu. Itakapopigwa chapa la kitabu cha agano la kale kutakuwa na maelezo maalum juu ya jina hilo. Pia maendelezo ya majina yote ya watu urutonde rw'amazina y'abantu ya mahali hano ilikuwa lazima yafikiriwe tena. Byabaye ngombwa babwiyumvire kandi bushasha. Niyo mpamvu baca bandika muri birasoma yitwa nde Tera. Mbega mbaze Bibiliya kubwa Bibiliya iri zina ryasora Mutera kandi tukuri cyangwa ikinyoma kwari byo biyumviriye 8:8 Yeremiya 8:8 muvugira iti muti turabanyabwenge muti kandi ivyagezwe vy'Uhoraho kandi ivyagezwe by'Uhoraho natwe. Erega abanditsi banyu nabwo n'abakristo abanditsi banyu babandika indishora mu yitwa Tera bandikishije ikaramu y'ibinyoma bandikishije ikaramu y'ibinyoma Sikari na Moses bandikishije ikaramu y'ibinyoma banditse yitwa nde Tera banditse banditse bitari ivy'ukuri bandika iteka mitwe cyane n'ibihezi Bibiliya ni ikintu kuri kumugaragara acaca ko mwarimu abanditse Qur'ani ngo zari mborerwa lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cyangwa ni kibazo n'ukutaja kwiga ku ishuri fatiyo nyene maisha ya mitume kwanza paje ya mbere abanditse Qur'ani binjije mwaka wa jari soma inasema hivi ndiyo ni Mai kuvuga mu kwezi kwa gatanu abanditse Qur'ani bajya bane yasomye binjiye idini mu kwezi kwa gatanu kwa kangahe mu mwaka wa 1616 uwo mwaka wa 1616 Hijiriya kasirimu Sayyidina Umar niho Sayyidina Umar yagiriki yinjira ubwisilamu ariko atarinjira ubwisilamu yahoze ari iki imborerwa amaze kwinjira ubwisilamu ukuborerwa acarari hagarika kubera mu bwisilamu kunywa inzoga n'ikizira. Nuna Qur'ani yandikwa nizo mborerwa zije turabisilimisha mwarimu n'aba baje tubagiriki tubasilimisha ama tubabwire kuborerwa n'ikizira amababihe niba kurije amategeko y'Imana baze ntibitahuritse birasobanura kuna rigeze natera bakoye ikaramu y'ikinyoma banditse bitari ukuri kuma bakirusubizeye ikinyoma. Niyo mpamvu nasaba ngo bamwagira izina atari we. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Biriko bigenda tutahurika. Pole pole. Birasobanuka. Mutwe abo se baratwumviriza uwabura uwundi uza kwabura aza mu nyuma y'uwatanguje by'ukuri ha mu mubesha akageza kwabura ikibazo baca babura nabi ndavuga ati impamvu babuye nabi zari imborerwa uyavuga ati ngoya ngo bari imborerwa bataraza mu bw'Isiramu ngo bamaze kuza mu bw'Isiramu barabivamo we nta n'umubeshi ndakubikiye kandi uraza kumbwira hagati aya Maida 93 abanditsi ba Qur'ani kuko bapfuye ari imborerwa barinze bapfa ari imborerwa urambira aho bazihebeye ntakubikiye
ikindi nacyo ngiki ngo kuri Google ngo ari ijambo ry'Imana akibaza ko korowani iri kuri Google Bibiliya iri kuri Google iriho iyo tubuzera ibintu kumbura mu bitabo utabona neza tubirondere kuri Google kitubwira ati umviriza iri tera mu cyarabu ni tira sibyo uyu nawe aravuga ati korowani ati se wa Aburahamu w'umubeshi ni Yazari abisoma mu cyarabu mu Kiswahili aguma ari Yazari mu cyarabu Yazari ibi birabaho mu cyarabu Yazari mu Kiswahili Yazari mu Kirundi Yazari mu Cyongereza Yazari birabaho mu Kilatini Yazari kuko babuye n'abari borego baca babura amaki amakosa iki gitabo babuye nabi ndaza kubabwira impamvu ariko reka mbaze ikibazo kuvayo kabiri gatandatu sobe utwajya kuva kabiri gatandatu ingaze bacha kuvuga gute Mose atogwa n'umukobwa wa Farao Mose igihe bari bamutaye mu mazi yatowe na mukobwa wande wa Farao sawa ikibazo kiragerera Korowani 29 havuga gute Korowani 28 kansa sirasema tekereza mkewe Firauni umviriza Korowani 28 umurongo w'icenda nawo avuga gute mkewe Farao umugore wa Farao alipomwokota yule mtoto alisema umugore wa Farao ngo niwe yatoye nde Mose munyumviriza Bibiliya ivuga ati umwana wa Farao igitabo cyatangiye umukobwa wa Farao agiye kwiyuhagira abona agakapo kari mu mwana umukobwa wa Farao aragatora azimbira musangamo Mose ugiye muri Korowani ngo umugore wa Farao niwe yatoye nde Mose gira mbazi kibazo hagati y'ibitabo bibiri nicaye kivuka ukuri Mose yatowe nande yatowe n'umugore wa Farao cyangwa yatowe n'umukobwa wa Farao mbega kugira tumenye wamutoye igitabo kiza kutubwira ukuri muri ibyo bitabo bibiri ni icyahe ni icyatanguye cyabura ni icyaje kumunyuma kwabura nabi umwanya wajura cyariho Nakuze cyane mu mukomera amashyi ikibazo wabajije kiratomoye kandi kirumvikana hanyuma begeze mikrofone ino kugira ngo tuzane umwigisha mu ruhande rw'abayisilamu hanyuma tangi warahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Abajije akabazo kete yego agiye kuva 2-6 avuga watoye umwana wande watoye Mose si sawa ndio ateje muri Korani 28 murongo w'icenda ati none myi mirongo ibiri uwukuri n'uyuhe uwukuri n'uyu namajambo aza kwivugirwa na mukafarao kweli ayo niyo majambo y'ukuri na ivyo abantu bavuga shesh umvise inyisho umugore wa Farao niwe yitangira iki amakuru ibirenze kw'ivyo n'urusaku reka tumwibarize 2:8 Korani 2:8 maze abantu ba Farao baramuroba kugira ngo azobabere umwansi anabatera n'intuntu mu by'ukuri Farao na Hamani n'ingabo zabo bamenye bihenda umugore wa Farao aravuga ati ni umunezero w'amaso yanje n'amaso yawe ntumwice abantu ba Farao nibo barovye Musa hama umugore wa Farao aramuzana buza umugabo kwica nde Musa arererwa mu rugo kwa Farao iyo niyo nyisho nta kirenze ibirenze kw'ivyo n'urusaku namwishuye sinamwishuye wahejeje sasa Korani irashobora kwimura muri Bibiliya si sawa kweli mwarimu yavuye ngaho Korani 5:8 aguha umurongo agitangura kwigisha ariko nugeze umenyesha guhaye soma Bibiliya kintu munyarutse atusoma Kiswahili hakuna tatizo yote ile 5:8 naam Bismillahirrahmanirrahim naam uko nyene na tumekuteremshia kitabu kwa ajili ya kubainisha haki twebwe muri Korani ibyo bijya gusoma byose kuza kuba ari ukuri kuko ni igitabo cyururukijwe cy'ukuri kivuye ku Mana
kinachosadikisha vitabu vilivyokuwa kabla yake. Imbere ya Qur'ani hari ibindi bitabo, Taurati, Zaburi, Injili. Kandi ibyo bitabo byose urasanga mw'amajambo agenda ahuza. Kiretse igitabo cy'abapagani Bibiliya na kuhukumu kama haya ndiyo yaliyoharibiwa. Qur'ani rero yaje guhinyutsa bimwe mwarimu yakubwira mwonona muri Bibiliya mu guhindagura amazina aho rindira n'izina ry'Imana murarihimba rigihimbano, n'inyigisho zose z'abantu murahindagura z'ibihimbano. Iyi Qur'ani rero ikiza gusubiza abantu ku rutonde rw'Imana, ibazanira inkuru nziza original aho ndiyo yaliyosalimika. Kuvuga ati ibi nibyo cyangwa nibyo basigaje ibi nabyo n'ibinyoma. Niba bikenewe ku mwanya ugiye nakwereka rimwe mwaza murana biturira basi wahukumu baina yao, atabantu batabaciranira imanza hagati yabo kwa yale aliyoyateremsha Mwenyezi Mungu. Kuri bihora Imana bigira byose yagiye arurusa. Bibiliya yoyo n'amajambo y'abantu biyandikiye. Ndaguha akarorero si sawa? Ndiyo. Zekariya 14:2. Zekariya 14:2. Icyo muyandikiye mucyo muza ngo Qur'ani yokoporora bijya. Oya vrema. Oya n'izina ry'Imana kitabu cha Zekariya. Nyarutsa 14:2. 14:2 nyandikira giriti. Kuko nzobangoranije amahanga yose ngo atere Yerusalemu. Umurwi uzotsindwa amagasahugwe bafata abagore babende ku kagobero. Iyo muri Qur'ani riyo eka ngo Qur'ani ngo yimuye muri Bibiliya. Qur'ani iri mu bucafu wapi? Oya n'izina ry'Imana. 3:12 Yesaya. 3:12 Yesaya. Qur'ani yaza kwimura mu gitabo kirimo umwana nk'uyo. Wapi inyandikiragira iti egera ngo iki 3:12 ariko arabushaka arabishura ati mbega mugira ngo databuja ntumye kuri shobuja namwe gusa kubabwira aya majambo. Ntiyantumye kuri abo bagabo bicaranye namwe hejuru ku ruzitiro kugira ngo barire amavyi yabo hamwe nayo basovye. Uwo umwanda Qur'ani ze gukura mu ibintu nk'ibyo gushyire wapi? Ariko muranarinda n'izina ry'Imana. Qur'ani 2:2. Qur'ani 2 dhalika alkitabu la raiba fihi. Ati kini gitabo bitagira amakenga muri cyo n'indongozi kubemera iki Imana. Ibisigazwa n'urusaku kweri. Ukuri kose tugusanga mu gitabo cy'Imana cya Qur'ani. Nta bucafu wo kujyamazira ntoki muri Qur'ani wapi? Kandi kwa nyoza kwa Abrahamu hari umucafu nk'uyu wapi kabisa. Ubikunda eka nico gituma Qur'ani yaciyiza kugira ngo isubize aba ku murongo kweri 13:9 bikorinto ba mbere 13:9 kwa mbere kw'abakorinto inyandiko igira iti kuko tuza gace mwete Bibiliya muza gace kandi tuvugishwa n'Imana gace no mu rushengero bw'abiga igice no kuvugishwa bavugishwa igice ariko ahigihinguwe kizoshikira igihinguye cyari kizi ko kiri mu nzira kivuye ku mumara kagaburiye tukuza gukoporora oya ahigihinguwe kizoshikira ivyagace bijya kanusu ivyagace ibyo cyabikurwa ushinga ari nagace Qur'ani 3:33 Qur'ani inasema bismillahir rahmanir rahim. Nyarutsa mwalimu nishafika mwalimu inasema hivi hakika Mwenyezi Mungu atuchukua Imana rugira byose alimchagua Adamu na Nuhu na kizazi cha Ibrahim. Alichaguye Adamu na Nuhu na Abraham na kizazi cha Imrani na kizazi cha Imrani baba yake Musa na Imrani mwingine aliye nani? Aliye baba yake Mariamu. Ndimba Qur'ani yako poroye Bibiliya ni munzanira inyandiko muri Bibiliya ivuga izina rya se wa Mariya kuko niyo tabukunda Yesu mutanzi na se wa nyina wiwe eka nimba mwana nyakuri mukagwa Qur'ani yako poroye Bibiliya se wa Mariya muri Bibiliya Qur'ani kugira izina namwe yitwa nguri leta hapa Yeremiya 5:3 nyarutsa inyandikira iti urangije rero gusoma iki gitabo icyo gitabo cya Bibiliya nuko murabesha ngo Qur'ani yako porogaramu nicyo uzuba kugihambirane n'ibuye uzokigenda kandi mu yero nimiya ugitere hagati muri Efurate ucanariya muri Tanganyika uterereyo kandi uvuga uti uko niko Babuloni hazodobera ntasubire kwibura kukundi nubwo mwarunzaniye ikingaho kandi bavuze mu Rundi
Nero Korani ize gukopera mu gitabo cyo gutanga wapi ivyo nivyobaho eka kabisa dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lil muttaqina iki ni igitabo kitagira amakenga indongozi kubemera iki imana uvyemera sawa uhakana ushavure salamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na muislam takbir Allahu akbar rasi wa ya hejeje Aho kuri baravuga vyinshi arandira oya Qur'ani na Bibiliya mugagi yarateza agatego se wa Mariya ninde yitwande muri Bibiliya iyo mukura oya ngira aramufisa abanyamakuru bafise ni make urega baza gace urako gace iryo zina ryo cyari mu gace urako gace